Kadam karbing long live ke lang rat tunduan pini bangarni ke me pusini tum karbing long live pens tame hok ponik lo tema pini harni hello ilitum karbi film society mahang ke thegarni mate pini sengkan bangke penenga sengkan bangke 17th labang so karbi film society foundation day arani lo lapsem pini labang so arani ke talon pon ajai megalong ilitum kaching honnai ilitum ninge che thenai abarim ke cs along Central Committee Maipu abarim lo pen alangli phan ke litum kachuru lam the masik detiti lo society long to advisor alangli ke film society long alangli ke multi talented la pen ke thega son dopi ke pose alangli phan ke churu lam the ta ik detiti lo la si non puta alangli ke ilitum along si jutang jubat ponon rim rokom ponon lun lam te molong kai ke mata ke pangchu jil tuma khai pithe dotik ilitum alamaki punon ilitum phan kai ki mata jakong horang pen chenglok bidi suri pen chenglok kai ki mata nang chirap dun thek porang li phan kiru pi parjir lo la pen non alang li pen le labang so 17th Karbi Film Society Foundation Day labang so rani ke talon pon apu thak lam the si sir Pini Karbi Film Society ningkan kre thoksi ke chok tapen ningkan kriner kep ken kam ke jor Pini labang suara ni ahok penon kai kimia uwialong karbia khe phan isi kengkam kimia sonji nilge thekdam long labang so kengkam kimia jok pen karbia khe ajutang ajubat alamet alam chong karbia khe atuma oda dur ilitum arjia mumang bang peklang pon long lo labang ke Karbi Film Society te manchuru nang kokji Ate Karbi Film Society le nang tang le Karbi alamar janang somse poson tang pute banga kaya alamar jan lok ke lang tun si banga kaya long se parji dun rongji ahuri si itum Karbi Film Society Karbi Film somse se pranga bang ke itum Bollywood film ke lang hal so ke lang ateng pen ape ri ke ching thang an ta hal se ke charli dun sapini bang ke Karbi Film Society pen ajok ihi na bangke Karbi Culture Society benar ke mangke penajok pini bangke lamar jana long stame Karbi pindeng sumpot langsung kecetalon langsung salon ke lang mi pen pini Karbi kelong pini jasamet pet pindeng sumpot mo bangke kacing thura puta bangke ne Karbi Film Society phanta abangso credit pingtung pen churu nang kokji sikibang jilangan ni sitame Karbi Film Society along ke Ceparjan ban chenglok a producer atum ansita me Karbi akhe ham phang ban ka cherap Karbi akhe phan isi abirta ke me ke wan pi thek je phan la Karbi Film Society me bori ponji posi ni le bang ning the pon pik la pen ning kloman chuning ri lo sinon ha jong sita me lim thek long lo kang boaluti boala marjana bang pini pirthe dang along bang lang long bom lo Setelah itu saya kengkam ke peciah pun thegi pan pini Karbi Film Society pan dilihin pen anam paro long hujme hangse minyak long bana kacuru pajir lo kalau churu parlo mai pho barim phanstame ban advisor Karbi Film Society long lapen elitum Karbi Film ke non ke international level anta penangan award ke long dun napuson elitum penangan arjudun long lo la elitum long kake mata Film Society phan jakong horang pen chenglok lapen bidisuri pen chenglok lapen Film Society phan ko son siang song kang tu levelan ke pon thekji phan kake mata kachirap thedung abang phu ladak non Film Society long kong chun bang lo nang lihin pen le pini labang so foundation day puthak lam thisi ta aprang si nitum Karbi Film Society ahin pen solang Karbiang long arat aphan nitum ningkan kritroksi kesengan imade foundation day ani akadom pajir lo kardom lapen dak Karbiang long life ke lang arar tum hanta me nitum Karbi Film Society hin pen suri ningkang sama kardom pajir lo pini ningarong ni gela pohelo nitum ta wangbom ningkan kritroksi nang parlonon ningkan krinar kep angdeng nitum kilud lo lasi pining ningkan bangke nilitum aningkan bangke along bilo sa pining ningkan bangke project sinitum la so program ka bonai a program ke la pohelo nitum nona dapen dan non lom sote darang sina sarpo nitum thokjir ponpo la det pen afi nitum karlitang Karbi Film mate Karbi lamarjan ka ching hon
ke klembari matum phan lapen kisias long ke klembari lapen lasong si karbia khei tum khei phan ke klem cepat du kaja nok bi tum han chiki mu pan po ladet pena fit ke nil tum dak asapsu nitum dak breakfast chupo mate itum lunch packet chupo ladet pen nitum dam thupo ha dogmoka long ke haladak long kamteron memorial hall long niltum hadak cinema conclave puisi program padubon po cinema conclave ki pakapadu akar alam bangke min alam bangke kosonsi karbia khe alama ki lapen karbia film kosonsi mupen nang litum international kapali dunjima mate karbia a film kosonsi pareng verani ma halaso puthak pen hadak ching saya mai padu po lage appointed speaker lo lage majok tagali lo non hejong kangboli ti la international ke pale dun lapenik kachichini thupu national award ke long director lo producer lo kadobe khonjon kisurnat wangik po lapen ilitum long karbia long da ke thek nai mate ke banrim nai hala dhoniram tisu la ta national award di lo alang lita ala vosu bipo pen ke award national award ke long lo lason si chu head tuning si head ta ilitum anu tinta chini lo national international ke long dun alang li mirbin pa film a producer director alang lita dupo lasolo god aku dutulang ilitum film ka bonai wer mate kisias long aprang kongchum bang barim alang li bida singrong pita doji halada lapen kisias general secretary doji lasi hala tumpen aku is inu dutulang itum north east long kache thangklong di actor ba producer lapen director alang ri Rajiv Kro alang li tumpen si laso cinema conclave padupo ladak judet pena philote nitum haladak kanthi langso longsi nitum haladak isia program padula lake nona dap baji truck baji sirke pen haladak nitum trekking paduji trekking ke lake trekking paduke Karbi Film Society hadak kanthi langso youth club pen youth committee lapen haladak latum pen lapen Karbi Anglong Autonomous Council tourist department pen chair apsi nitum trekking paduji lake kanthi langso waterfall pen up to hurnat pi alang dim hadak pena ko bang thu polasi haladak la trekking padu po trekking padu ia karon bang helo litum laso kang thilang so hawara long kona pensi ko son ma kopi ma mo tourist aphan ko son ma lasi ekeng bang ke dam laso program da padulo latang det lo te anarlo bangke baji thompe na bangke hala trekking tum ta bang po ka do be rara tum pen jate laso prang ilitum isido thula awareness program awareness mane hala da ilitum plantation padupo hala da kangthi lang so long mesen na thengpi lake forest department alang li rajen rong pi hala da ACF lo alang li nang cherap dun pensi thengpi mesen na thengpi nang pidun lo laso thengpi e lopo lapen hala da keter ke air la henitum sapha po laso petang det pena philote earning sam baji ke thom pen aku cultural evening paduji in memorial mate ke chikimo pen ke rograk etum thengri cho film ka bonaya abang phu mongol sing rongpi regrak pulo lapen bura sing taru alang li tum han chikimo pen si haladak etum cultural evening paduji lake Karbi Anglong nong nam che thong nai actor actress atumanda kanpo lapen singer mate lun kiluna tumata mesen Karbi Anglong singer atum anda hadak lun cepate dun po lapen Karbi Anglong mate Karbi Anglong autonomous Karbi Anglong kamane Karbi Film Society atim tum ben hadak drama paduji tourist aputhak lapen awareness aputhak ladak drama paduji lasi laha helo pinia program bangke lasi ladang dang det lo te nitum ampar ke aku pini anisia program ke lah lasi Fransi itu Karbi Film Society ke seng country proxy ke plan lo nam apang ke ina ko ke ina Fransi asai dan dia lah itu orang ini satu jadi sini masih itu tulang kok sekarang itu kalau nanti ini tulang Karbi Film Society Pakam dulu mas, tahu nih, sama nggak? Nggak
Đây là đi đang xin nó sắp rồi, mình lưu đang đây mà xem được thêm đang mà xem, thì phải đâu ni, ê chỉ bằng film society itu bang, mahang kita kan kita talon, so kerja bintang, bang klaim bang kita, anjur sekali klaim ni bang kita, ni apa nak kena, betul nak kuna itu đang xin nó sắp po, nak apa nak lah, semua tek, andeng kami deh, boleh tanggal dulu, Aku kan non. Dulu film itu kita nak ya, nah, mantap panang lo bohong lo, pulau. Ini ikan kecok sekecok, mahang itu kan kita talon, tumbuh nak kuru, ibu nang serang sarpu, hal kapanong, mungkin krok bantah bohot, kadang tadi, pasti non. Itu lah bangsa kalau kita song naik kue pen, lah ibu orang sini sarpu pan, kapan orang lebih tua pun kalau orang pasang tu. Aku dah mau bisa naik, harga harga bisa naik mau kau. Kalau pun dia, kalau pun ni. Tonggen sedang. Ajunan putih, tengok perang, Korea, apa saja nama. Ibu orang sini sarpu, single yang, normal itu kan sarpu. Jo dapat jangan sama. Dari kali ini Carlos sedang solo. Kalau Carlos solo. Karbi Alamarjan kusonsi rengwer nangjima lapente Karbi Alamarjan ke pareng ye phang ku PPC tum klempon nangjima labangso masapso chithang chimu mame bangeli tum dopon wer nangji pu labangso athipi ke hokpon pensi pini labangso angdeng amai bangke dak longkap teron udutiram hul labangso dok muka langsung ke batik pondelo athipi penalang ipan kartu ipan sini lo pohon lapen lapuki
lapen kuson klem pon si kemejima labang so abidi ilitum kethekere alui sarpotum itum kachopado lase alang itumahin bensi ilitum than pon po ilitum keklem bang etulo ilitum mobile kaprek social media long theklo YouTube long theklo sita klem jam mason sita ar thihe ka cinema sita keklem nai arondo aki ding cinema ta keklem nai arondo script ke tok nai ta arondo kuson se tok nai ma lun ke tok nai ta arondo ke che parjang nai ta arondo asitin amota isi ke choklim arondo lapete itum kopi posi lamarjan karbia khaita semarnang jima lahai ke chengben ke jut ilitum nom chethan poda lapen lada ilitum aban ke chengben ke jut labang so cinema putar cinema reng nangji po putar lamathan pon je bangke ban pli phansi nelia tumapor pipon po la bangke ke chengsi bangke itom sar Dhuniram diso alangli national award dilo woso pipo pen chenglok non mirbin lapen kaprek alamarjan do piglo kang hom kining jongkret kang hom penang dulu alangli abarim nai bang pulo alangli hin benta el to mala bang so putar nang than pajermi dampo alok kitsi shooting nai ba la so ko la so ke laboratory na ave laboratory ke Assam ave laboratory ke do ke Kolkata ko an nei hal so chipaduk nang itu khoros na ha Kolkata polisi hadak si laboratory long ke nai laboratory long si cham dam nai la photo reel photo ke cham so de cham si claim nai sita nora bang ke aku cinema paklang ita la projector nilige cinema hall neli meta cinema hall ta do noli tam do era chini lo dak non anta dola cinema non ke cinema paklang kleda lo la puja dulu pulote festival dulu pulote neli cinema ke neli hall neli cinema hall ke karbi cinema si paklang chuchon apa na hora dak lason ko pine mesena cinema la Bombay si paklang i pulote la dili polo lo si mongke paklang chot sira karbi yang lo koson si cinema ke mang cheng ma koson ma lakena adi so nang handrai po 60s 1960s la 65 66 la so lo pensi karbiang lo ke cinema ke wang cek hala so dele karbiang lo district council namander bhi Assam government education policy ke la naho school ki dia pan education policy ke apra ga hem ki nang la school somar nang la ajat nang la so office government to de la school sida la high school kasola ye phat ke takanai paisa nahi la si local committee to si la so phan collection ye phan ha no pen touring cinema ke do hadak pen wang ko dak si paklang tang paru khan bukulia ke hala so ke la school anarlo ke la school solai po aju ke cinema paklang hala so cinema aget di part ho tiket ke jor ke la so kisuman smart student do hala so smart student angbong ke ni tai nutlo la si get hot pen get tonun pa hot pen tiket jor po apa si cinema lang nangar lang ni hang hi pusta sita hala so si cinema interest lo apike ajar no school mo kha pini tha government de lo ajar hal haya bedel lo apike dili tu dili da thelo dinglo agale tu metha masi ni de committee somar sing cinema hall somar de lo la so cinema hall along si la Hindi cinema asiwang ko paklang hala so munir tu an cinema kelang karbi arah tu jokang thang la cinema paklang ta ding la lu kelang hala so ki aja no ali ta dulu apen cinema poko pio hormo ma chirian aja no la so cinema pi ke non ge pirthe ke na hok ta dulu chekang lo ajar alam tam ta la film si paklang lo advertisement nang lang lo ajar lo amasi goreng awara side na munir tu lo cinema si somar lo punya goreng awara side topik ladake right from spot boy to the producer la cinema pen lo komame ke light reflector ke odd puta la hajira lo komame ke marai hi pen hi caretaker puto lo ajar lo la tumda goreng awara side lo la pen actor actress tumda si goreng awara side Nun punas nama itu karbiatung
cipudamun itung film anat ke pudamte cingthur piglo lasinoni itung ke mathanai bang kala so kacing thur pigalo bang itung non kosok quality sidoma itung bangso cinema ke klemben itu akhe long ria pan kwan itu aprang ke kam cijok pon long lama ben kwan aprang ke kam cijok long jima ala sok quality bang itu ke matha pona ke langso lasi ke cepar jana bang phot punon film ka selamat tung punon ala solong ma itu ke matha ke pacik pon pona ke langso tu lasi ini tung labang sok karbia film ke paring pon dia pan ke matha pen kita time to time it and kan kabi film society bahan pathego on kan create of play lo lasi itu ke puram de isi primitive as lah kiceng lah akimila bang bara modal de pini international lo Bollywood punon basal film lah solo buge Bollywood de Tamil film industry tu hal tu son ke itung pen cepang badam ke hello lo alang lelo dak keceng na first award national award home ke pon film so phi dam lo mirbit dam lo ano khonjon ranjira film kang bol kita hapon le dam lo ne kopai ke me kang mirbit dodun chit kang bol da dodun chit aji dis time dodun chit ne kopai lo ta angge ne ke do film lo na hok kami samis na do me ne kai si benon since for 1991 it film chapajan do lo till now near about 40 film all languages they last work in do lo perform do la song bo 9 film bo national award ke long la song bo ni do lo la song bo hini bang ne main actor do lo isi asamis film rono agesi missing unachol film Arunachal language kai si karjong le alam hatak dam ke Charlie on the spot atu malam ke Charlie si dialogue la dubbing awe direct la son si ne main character deklen dong posen lo la las language bang thek nei aja ta language ta me thek to nei ining ba do nei ta ke do kar tu ke nele samis lam ninje lo pulotan nang kar bi kalima kar bilam thek thema pawir poma pura ki putun to asi itung karbi alam da theknang po pawa thegunang po itung karbi alam lamarjan langchok achok chi bangala marjan da langgunang po itu eta nekai si erengke so tam ke chu poisa khorna ke film lo non si langle hako ke chu hu jung hu ha reng boham husel ke dopen ek toka ke la lotika lo ek toka poisa pipo light le ke medon tampa jo aru ha phiel lo arjan dam po itu ason lang lo lahai la sida ke film ache te padingi pulotang te itu kosong lo sontol lo tenda dila sao pine hengpia klingi e pulotang te e chok sila tu na lana tu nang posai nong ki lang ki tu nang po o somar chu pathe da son lo o somar chu pathi pulote e chogi ju pinang po peri pinang po lo pachar nang po son thepon po ta sontol lo Karbia akalcar labang sokuthan kan kasemar ponsi alang yang tantan nong ikilong lo nasinang ni tu kadok weta kecali dinangi kecilne nai dopi 3 lakhs audience. So within this 3 lakhs audience, is it possible to sustain or no? Again, it's not possible because 3 lakh মানে আমি চাব লাগিব যে 3 লাখ অডিয়েন্সৰ বাইং কেপাসিটিটো কিমান আছে তেওঁলোকে 100 টকা দি এখন সিনেমা চাব পাৰিবনে নে 10 টকা দি এখন সিনেমা চাব পাৰিব ইট ডিপেন্ডস অন দি বাইং কেপাসিটি অফ দা অডিয়েন্স আৰু আমাৰ এই যে 3 লাখ অডিয়েন্স আছে they are basically from rural places we are making films for rural population not for the urban population like other language Hindi maybe Telugu or Tamil because those people are making films for basically for urban people or semi urban or maybe small town so we have to give concentration to the buying capacity of the audience secondly hoise আমি যেটো মার্কেটৰ কথা পাতি আছো যে আমাৰ মার্কেট বেসিক্যালি তিনিখন আছে তিনিখন মার্কেট ফর ফিল্মস first one is traditional market মানে কি we screen the films in theaters
we do physical screening. So we don't have cinema hall. এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ মই ভাবো আমাৰ টোটাল কাৰ্বি আংলঙত 26টা এমএসি আছে যদি প্ৰতিটো এমএসি এট লিষ্ট 100 বা 150 অডিয়েন্স বহিব পৰা সৰু সৰু ঘৰ কিছুমান বনোৱা হয় যিবোৰ অলৰেডি আছে আমাৰ আচলতে বহুত কমিউনিটি হল যেবোৰ এনে পৰি আছে সেইবোৰ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ 100 মানুহ বহিব পৰাকে 26টা যদি তেনেকুৱা সৰু সৰু চিনেমা হল হৈ যায় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মই ভাবো যে বহুতখিনি আমাৰ সাস্টেইন হ'ব চিনেমা এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবো যে কাৰ্বি ফিল্ম সোসাইটি এই গোটেই বস্তুটো এটা প্ৰপাৰ প্ল্যান কৰি আমাৰ যদি কাউন্সিলক প্ৰেজেন্ট কৰে হয়তো তেওঁলোকে কিবা এটা হেল্প কৰিব পাৰে এইটো কৰিব পাৰে আৰু সেকেন্ডলি হৈছে আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটটো আমি যদি পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ভুটান হেজ অনলি 4 লাখ পপুলেশ্যন কাৰ্বি আংলঙৰ ডাবল পপুলেশ্যন আছে কিন্তু ভুটানী চিনেমা আজি কেৱল ভুটানত নচলে হেতৰ গোটেই ইউৰোপত চলে আৰু মিডল ইষ্টত চলে তেনেহলে যদি ভুটানৰ 4 লাখ পপুলেশ্যনৰ ছবি এখনে ফ্ৰান্সৰ কোনোবা এখন চহৰত 200টা চিনেমা হলত ৰিলিজ কৰিব পাৰি আমাৰ এখন কাৰ্বি চিনেমাটো কিয় আমি বেলেগত ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰো জাস্ট বিকজ অফ দি কন্টেন্ট আমি এই ক্ষেত্ৰত এজ এ ফিল্ম মেকাৰ আমি সকলোৱে এটা কথা কনসেন্ট্ৰেশন দিব লাগিব যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্ট বনাম should we follow Bollywood should we follow South Indian film or we should make films with our local content so we need to give concentration on that particular thing because I think every tribe in Northeast has rich cultural heritage কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ কাৰ্বিৰো কিমান বহুত ফক আছে ফক ষ্টৰিজ আছে আৰু এইবোৰ লৈ পেলাই আৰু বহুত কাৰ্বি ৰাইটাৰ আছে ভাল ভাল যাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টৰিজ আছে যিবোৰ লোকেল ফ্লেভাৰ সেই বস্তুখিনি লৈ পেলাই what we can do as a filmmaker we can make films আৰু এটো বহুত ৰিফ্ৰেছিং হ'ব বাহিৰৰ কাৰণে সো মই ভাবো যিসকল লোকে কাৰ্বি ফিল্ম বনাই আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টেপ ল'ব পাৰে তাৰ পিছতে কিন্তু এটা কথা হৈছে কি আমাৰ ফিল্ম মেকাৰসকলে কেনেকৈ ষ্টেপ ল'ব কাৰ্বি ফিল্ম সোসাইটিয়ে এটা কাম কৰিব পাৰে যে এটা প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বছৰত এটা বা দুটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে there is a very big organization in India it's called Film Federation of India Karbi Film Society should tie up with Film Federation of India because তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যে এনেকুৱা যিবোৰ ৰিজিয়নেল সৰু সৰু ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে মই ভাবো যে কাৰ্বি ফিল্ম সোসাইটিয়ে যদি তেওঁলোকৰ লগত টাই আপ কৰে তাত তেওঁলোকৰ একো পইচা পাতি দিব হ'লে তেওঁলোকে আহিব আহি পেলাই ট্ৰেইন আপ কৰিব তেওঁলোকৰ জাষ্ট থকাটো দি দিব তো এই কামটো তেওঁলোকে কৰিলে মই ভাবো যে ইয়াত বহুত নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকল আগুৱাই আহি পেলাই ভাল ভাল চিনেমা বনাব পাৰিব তাৰপিছত আমাৰ ৰাজীৱ দাই যে কৈছে আপুনি ফেষ্টিভেলৰ কথা কৈছে ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ কথা এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ হয় বিকজ আমাৰ আগৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিলে when we are not exposed to internet now everyone is exposed to internet and it's accessible to see a film from anywhere in the world we can see a film from Hollywood we can see a film from even Pakistan also so new generation we need to educate them পাৰিলে আমাৰ যিমানবোৰ হাই স্কুল আছে বা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত কলেজ আছে তাত যদি আমি এটা সাবজেক্ট আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰো যে ফিল্ম ৰিলেটেড তাৰ পৰা অন্তত এজন বা দুজন হলেও এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই আহিব যিয়ে এই সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এটা ফৰৱাৰ্ড কৰি লৈ যাব পাৰিব গতিকে ইটোৰ লগত সিটো কানেক্টেড এই পিলাৰবোৰ ইটোৰ লগত সিটো কানেক্টেড আৰু ৰাজীৱ দাই আৰু এটা খুব ভাল কথা কৈছে তেওঁ কৈছে স্ক্ৰিপ্টৰ কথা কৈছে হয়নে আপুনি স্ক্ৰিপ্টৰ কথা কৈছিলে তাত আমাৰ বহুত ফিল্ম মেকাৰ মই কেৱল আমাৰ এইটো কাৰ্বি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথাই কোৱা নাই বহুত ফিল্ম মেকাৰে বেলেগ বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰতো স্ক্ৰিপ্ট নকৰে এইটো এটা বহুত বেয়া কথা ৰাজীৱ দাই যেনেকৈ কৈছে যে স্ক্ৰিপ্ট ইজ দি বাইবেল ইন ফিল্মছ এখন স্ক্ৰিপ্ট আমি যিমান লিখিম যিমানবাৰ আমি ৰিৰাইট কৰিম সিমানবাৰ পলিচ হৈ গৈ থাকিব গতিকে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিঙৰ যদি এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰা যায় যিসকল নতুন নতুন ফিল্ম বনাবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই বা নতুন ফিল্ম মেকাৰসকলক চ' ইট উইল হেল্প দেম টু গ্ৰ' চ' স্ক্ৰিপ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান মোৰ থিং ইজ দেট seeing films for example you are a doctor or you are a lawyer what will you do you will read the books related to your field
এজন লয়াৰে তেওঁৰ ল কিতাপবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব নতুন কি আপডেট আহিছে তেওঁলোক জানিব তেনেকৈ আমাৰ যিসকল নিউ জেনেৰেশ্যন ইয়াত আছে বা ফিল্ম মেকাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে চিনেমা চোৱাৰ কালচাৰ এটা গঢ়িব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ফিল্ম ছ'চাইটি হেল্প কৰিব পাৰিব ফিল্ম ছ'চাইটিৰ এতিয়া যিটো ধুনীয়া এটা বিল্ডিং হৈছে তাত মান্থলি যদি এটা বা দুটা স্ক্ৰিনিং কৰে ভাল ভাল চিনেমাৰ তেতিয়া কি হ'ব ইট উইল ক্ৰিয়েট এ টেষ্ট এমং দি ফিল্ম মেকাৰ্ছ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চিনেমা বনোৱাটো উচিত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা ইট উইল ৱৰ্ক চ' এই ধৰণৰ যদি প্ৰেক্টিছবিলাক কৰোঁ ই ইন ফিউচাৰ এটা জেনেৰেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব মই ফিল্মলৈ যেতিয়া আহিলোঁ ময়ো তেনেকৈ ফিল্ম চাই কৰিছিলোঁ আমি এটা ফিল্ম ক্লাব আছিলে য'ত এভৰি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে ফিল্ম দেখুৱায় আৰু এই ফিল্মবোৰ চাই এটা কি হয় এটা মেণ্টেলিটি এটা গ্ৰ' হয় চ' ডেট ইট উইল হেল্প দি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন টু গেট ইনভলভ ইন দি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' এই ছাবজেক্টকেইটা এই যিকেইটা পিলাৰ আছে এই পিলাৰ ইটোৰ লগত ইটো কানেক্টেড আৰু আমি যিসকল ফিল্ম ছ'চাইটিত আমি অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে আছোঁ আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে কি যিসকল নতুন ল'ৰা ছোৱালী আহিছে চিনেমাৰ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু আমাৰ যিখন মই যিটো ক'ল যে যি আমাৰ হেৰি আছে কি বুলি কয় মাৰ্কেট আছে আৰু এটা মাৰ্কেটৰ কথা মই পাহৰি গৈছোঁ সেইটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল মাৰ্কেট সেইটো চবেই জানে যে আমাৰ যিখন OTT মই ভাবোঁ যে কাৰ্বি যিবিলাক চিনেমা আছে আমাৰ মেক্সিমাম ইউটিউবৰ ৰিলিজ কৰে তাৰ পৰাতো আমাৰ একো প্ৰফিট নহয় খুব মিনিমাম কিবা এটা মাৰ্জিন আহে মই ভাবোঁ যে এটা যদি কাৰ্বি ফিল্মৰ কাৰণে এটা যদি OTT প্লেটফৰ্ম বনোৱা হয় খুব মিনিমাম এটা OTT প্লেটফৰ্ম আৰু আমাৰ কাৰ্বি ফিল্ম বনোৱা মানুহৰ সংখ্যা কম চবৰে যদি সেই OTT ফিল্মখন ৰিলিজ কৰা হয় মিনিমাম প্ৰাইচত এটা ফিল্ম 10 টকা দি পেলাই চাব তেতিয়া কি হ'ব যিসকল অডিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে OTT ফিল্মখন চাব 10 টকা দি পেলাই ইউটিউবত ফ্ৰীকৈ চাব নোৱাৰিব আৰু ইট উইল গেইন প্ৰফিট ফৰ দি ফিল্ম মেকাৰ আৰু যেতিয়া পইচাটো আহিব তেতিয়া প্ৰডিউচাৰে নেক্সট চিনেমাখন বনাব পাৰিব আৰু 10 টকা দি পেলাই চিনেমা চাব বিচাৰিব প্ৰথমতে মানুহে নাচাব কাৰণ মানুহৰ এটা হেবিট হৈ গৈছে টু চি দি ফিল্ম ইন ইউটিউব বাট ইফ উই ৰিলিজ আৱাৰ ফিল্ম ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ OTT হুইচ ইজ ডেডিকেটেড টু কাৰ্বি ফিল্ম I think that habit will grow to see a film by paying 10 rupees or 5 rupees. So, এইবোৰ প্ৰচিডিউৰ কৰিবৰ কাৰণে বৰ বেছি বহুত পইচা খৰচ হয় এটা OTT প্লেটফৰ্ম সৰু প্লেটফৰ্ম এটা বনাবলৈ 5 পৰা 10 লাখ টকা এটা খৰচ হয় দ্বিতীয়তে ই সাষ্টেইনেবিলিটিটো মানে গ্ৰ'থ কৰিব কাৰ্বি চিনেমাৰ এতিয়া সাষ্টেইনেবিলিটি বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি মেক্সিমাম মানে 6খন চিনেমা বনাইছোঁ হয় জানো চবৰে ভাল আমি চিনেমা ভাল পাওঁ কাৰণে চিনেমা বনাইছোঁ আমি পইচা ঘটি বুলি কোনো চিনেমা বনোৱা নাই যদি কোনোবা এখন চিনেমাই পইচা আৰ্ণ কৰিছে ইটছ লাক je la son si klem nai son si dam nai son dam non itu mange ki chokche iminas ki chokche atangka ke lagi koi lak thong kep an karbi alamarjan ki klem kapadam ta dulu 20 লাখ 30 লাখ লোকে খরচ করার আমার সিনেমাও আছে সিতামে itu angsongan ke padam ye bhag award long no nagi adong je thang nagi povan matha the ma emina je pathek da mat klem pru ma pajule mo pen thang lo mane mo pe to rajib sar thang lo kitum pasekha goya hai pasekha man hok ka plek beda lalo ju
alang ike ije no ike no abang kilo nasi alang ike ini pende alang ike nasi rock alang nasi alang ike binang ilung sepatu nasi alang ibang ini tuh jadi SMP kata ada jamnya binang mau ibang nasi non apa na melo nasi ini tuh non nabe ini tuh non nabe Kalsel ini program apa itu kan temponya lagi itu apa dulu masih non itu kan non mangke Industri proxy Agricultural Society amangke nih ani pinggirada tangki langsung picnic spot along itu ada di Bero ada nongan ni tangai ngai alu se poru se pinjaman sa dolablo lalu tu esok kan esok nanti polongko lalu nyor pakai ini tu masa yang dekat panjang korang Karbi Film Society mati KMS labangso lingkar trade proxy amahang ke tegani pinang pedamo tapen non adikan saman asa yang dek jusia saya deko lake kanita ngomong si ropi regra pinang tu kado beda ciri dan de marongo alang ini hing ritual supo wala pada kita mabang supo lapena parsabe ini tu Karbi Film Society apa Nakeratu, hari itu tu pakai tempe, alam ikan mati. Bangsa ada yang lain. Tu, lapente, minut kamang munculan kan berhasil taruh. Alam ini kepada lampu, anparta. Di utara Solo. Pilih mana nol bangsa sayang dari makin kupon sampai labang Solo ini kembali ke depan itu sebagai saat rintesi ini dia kabel mau ke Mas Council sampai sanggupi terus kemudian kabel mau ke Mas Council sampai saat Sumi Kopi General Secretary Karbi Cultural Society sampai itu pasti mulai anunsir itu saat pancing bro sampai nonton sampai itu menjadi babon kapre pada kajera masuk tapi masuk itu mahapun tapi pada dan tiga babakku dari Bumi Society lo kita mampu dari rumah sampai angkat untuk mahapun dari nomor sayang lepas temporan kasi nomi itu saya lepas temporan bola si apa sih ini Karbi Film Society kami pun saat ini Depan kami tuntane alali padang man gitu Karbi pola pen ala buke di pasti sini lah kan baca mana kadang kami tarik cari apa lase adun lungsing teron honorable Ian tinggal Mata lokal singer lo alangi pansing kro alangi banta meda hanggaya alangi banta youth committee Richard था हर बच्चा नसे ini जो kami alangi patumi big pen mata ahasi ini tentang program kita itu pen alangi nasi patu tunai itu central committee member senior most lo itu singer anggap dia lah alangi banta meda song alangi pasti cuma bilo lapen nilai putar hang tu dah Robina Tropi alangi samedan Nasi BDC Chairman Uni Ronghang BDC Chairman Doni Ronghang alang istane itu non abang so pensi itu actor actress dopila ada kato no nasi pacini pola actor nasi non abang ke kangku alam pele itu aduna nasi itu kacofa alwi sarpot sar dorse Ronghang honorable MLA alang ifasi aport pilih
Ini Arni Kiliani Badante Karbi Alam Alun Pen Kipaklan Lamkan Labangso Asong Ahomalam Bang Raja Lampen Film pula Bang Raja Lampen deh Ahomalam Pen ke Bun Subi pula Masih itu abang ke Kang bilang ke Lamarkan lo langsung Kepaklan Asonsi Kilun Tekan Kepecilai Kepang Nek Dan Konsuli Lang pen Lang dun ini Buji ini ditabun ini Tetap ini Langsung Asong Lo lagi Lamarkan Asong lo masih kedua ini dengan sini pemilai masih dah di society lalu kan mana translate blog atau tambahan teknikal nikan great proxy play lo ni lo pini bengkel nikan cleaner cat batang so akan kam ketijol kopi bengkel great proxy ke juga lo cleaner cat akan kam ketijol sila bangso arani ng katalon ke nili ningarong lo nili panta ng hang asopota ningarong lo si pini na bangso arani lo kupay kami nili mitang ka sitong tulong rapsa lo akehay pansing ko lumsipo Rang panti nili amin en bokrang rong lo na ni ni ati nili ko uwi ya pero itu pada uwi pen aprang ama ke hai bunram tisulo alang long jenenge udun prong lang di megari ke solai ke di kewan ayen di kam bunram tisulo yo bunram ndu alang lo yen betul jangan lang hai pin phone ni dulu masih kenceng bang pulo ini kongo dan beta nom belaso film society presiden secretary KCS presiden Pendanglok dan presiden KCS memang memang di Lunsepo atau pentat lokal KCS Pendanglok lokal film society Pendanglok dan Maya Tengno ini rapet Lunsepo Lunsepidoan pen non Maya Tengno Maya nangkal dibun nangkalan lun lamardan kekang kilun dukang debat songsi kepek kiri atau lapente ini lun kan ninggahan ni mari korte mari bong mal ini almi alam ke jadi siek sini pompo nalikum ini yang kami menurut akhir lu nak kan lesen jadi bukan pensi dan benda nang separong benda ni betang mata dam dia ku ikir ni bakal inting dia ku ni dah nang dengan long ni politik kita ni alu takkan masih ni sini dia pilih munak lo terleh tok tidak sebab ini orang lang halo itu akhir dah di Singapura hukum bangke festival club dan party lo so pena pi ke siasa song sen lo so pena pi bangke itu tanah lang so festival club lo dunia festival bini ujung jingwai lo labang so lo pen drama pai itu pada blog lo drama pen film kai itu pada blog lo non bangke drama ke klaim hut ko ama itu kapasitan tek lagi penan par ke no bangke film hut bangke ndak bangga ke bangke drama ke klaim lo cinton kok jadi benar tunke perhola tunke drama ke klaim ke tengo produk de lupik nangko kita ni tunke laso non film abang ike eme
karbi alam ke komplek masih kasi tangan kon si tangan make si tangan ada tahan buka ilmu karbi pen alam kasonse alun kar film mokata ewat long dulu national award long dulu international award han competition lo kami kon dulu standard pan gitu dulu sih international level competition lo ta kon dulu poklo kelong dun dalu pok kelong le dalu pok sikame ilmu karbi film kami non bangke de national level or international level film competition lo ke pon dulu langsung standard along si ilmu dulu apa sih ilmu non tahu itu akiklan kedam apaan ini turun aku nasi normal lagi calbi alun kita ketemu dengan Huset dia langsung sinan kampi mah di kita ketemu kilun dengan lun jopo tak kita itu mang alun macam mana keklah deh langsung masih akai nanti lah bong lo dan dia apilinda langit pipi amuni kumno ni dunga ka kunsalsi tekne na mili sing tekne na kimata tetame apilin na hono tante pekokha la ni to lagi na yo ini tu kepek di bawah mungkin lah ini si don mari ini datang hilang solo itu datang so Karbi Film Society mana ni katalon itu alon itu dipeklo ben dak kansi langsung panta ardi tu jokpen langsung adi maklong kapal tanya pan kami itu akam bang lo lasinon dak tirikam tempat ini tegang lo ini mekan homos kilo lasi itu dak kita dalam kapan sih ni ulang lasi ini mopen dalam thalo lada dasbin bang Gorkar Pigla, apa sini ini stimpen lakpo dasbin ini saudara supply ini announce lo la pente la Karbi Film Society itu apa dah ini dan kerap dunia parban alang itu family tinggal di Tanpon po alang itu mau office salong di Tanpon po dan ini dia orang kita lapor lagi dan jalan itu kan ini lo akan bilang sopan rapor itu mana nana coba bagaimana nana no sudah kita hai kita alang itu mana kapal palong mampu beda satu hai palong di dalam ni kalau kita tu kebepan bini army milipan atau kan tua meri orang ada apa juru pergi sih kalau kita tu kebepan Karbi Film Society itu apa itu dan itu ya soalnya sang mo happy birthday milu buta besar lah buta milu kan Nigom rohang sar dalo rupom rohang sabe waigon borsing teron dia kan rupom timung lapen fighting tiarang li sabe waigon borsing teron lapen de pachong teron mate ramsing teron dalo actor ramukrang rong par mohendro teron alang Mohendro teron alang ni KCS lo lapen de actor lo lapen Karbi Film Society ang pagke mukrang beke samlong rong par lalo rang mukrang rong par samlong rong par kamang Joyram Bey kamang teran pi alang sampai mukrang beke ni kamang amen pindaw sikat terang pi alang lipat kami lo sikat terang pi rani terang pi konok bordoloi koreografer Manimka Bhagavati Rusika Bismo Hanse ado alang lipat dari celok yang Bismo Hanse Chandra Singh Derasa sebela angson ke naik masih macam ni lo
Bismo Hanse. Kengkam kini production in pen Chandra Singh sir. Lunse po Bismo Hanse. Unmili Hanse pi. Kolok Bordoloy. Kolok Bordoloy elang like choreographer lo ke kan ke thang lo bang lo. Sir Dera Phantalo. Samlong rong phar. Rang Mukhang rong phar. Sir Dera Phantalo. Bismo Hanse elang lihat lo. Elang li lunse polo. Oh Bismo Hanse. Sir Bismo Hanse elang li Phantalo. Okay, dolang moho na baci ni ting na. Because singa big moirang alang li samil tum karbia album be jenglok film anda me alang li cepat dukpi ka bangpu alang konta me dang song rang ka bante ron alang li bhasa me dukpi lasin nili lunki lunji pu aphan le kar jap kali isialam pini ini tum la bangso ajaime ke pano lake karlitang Mongol sing rompi lapen karlita Buddha sing taru alang itu mamen kan si pini la bangsa jaime apa amen irpam lo tante Mongol sing rompi kumat lo pudu tante itu nada denarong along bithi bangsa ala batunta cini ni dia tahai Mongol sing rompi puke cini ni bonta regra putu cini nasi pini alang lipang regra ku amen en ponsi pini la bangso lunkang la jai mek bangkalang di men pan teng no tas thiepen ili ke puje bangke Mongol sing rompi mate regra alang li inut Karbi Film Society pan kacing hon paka bangku alang li ano theng di cho supu wa film a producer iklo nili mena kacitong ateng prute Mongol sing rompi regra alang li theng di cho supu la bangso mohor kene esek artist tumpan isi akasiksa Kuna de malo bade mitun keong dung ke chini lo oi ti tung ke alang li lut mohol kene babang kalgeng long ke alang li lut cethang klo mohol kene babang pulo la pen laso asai selang di nonta klaim bom lo selang di pasal mereka di open country pasal baca ni lah Dalam pendek umrong sukan sar Rahul Teron alang di pasal mereka dak angson ke pasal baca ni lah Rahul Teron duk pelote Rahul Teron ke hai Sialang lipat Tangki model semek dia kuhuben lapente alang lipan buki lapente citation isi si alang lipat dil tu mehingpen coro pajir ponlo